Veng South lam hian a gole apuya aban chate regem apuya ani hi bethem veng khang tan le chinga veng tan te polo khel to nia mai ro chu an ron pe chuak le dona bena la wang thin khop mai a pe chuak cha a gol dorem a gol pa ro sang a pokan hi ro sang a aban thate regem ro sang a kan sei zo chi a kha ani a din lian a pe phe a som tluang thon phe a chelaba a gol pa a vesa yang a pan sun ti ho ting ta tura han jersey number 12 pa puyan tikhan an sipur an ran sur vetania aron assist tu kha ben satang ron lut som tluanga ani a gol vele ha tu kha ben satang ron lut som tluang Rodika Paul pe suan tuma tale ke pe ta mai ro chu match referee ram nun not lam zok free kick an pe ya rồi à Valpuya thon pheya tale tan tale kha tura kharin lalma mai zuala reite pa tale Talia nau to su deu ni na langa na chome referee na ham lova Papuya thon pheya sang Talia no nek kulea
match referee na ham lawa kha chu ti lo top tur ani match referee nek luwa game bo ro ka sang to sia boinan suang dewa chu ti lo top tur ni bena le top mai boka veng south lam penalty in base sei mun to viava mai ro chu ham lava boinan suang dewan ching fel thei turangai la veng le veng khole khoi na lâu tàu chùa saka sang chặt truyền khóc mấy á pa puen lâu tàu chùa rất mấy á bố là tên lâu ní là lăng match referee này tiếng in nghe nhầm về game bầu ruộng sang ta khóc mấy ạ game bầu ruộng sang ta khóc mấy ạ nhưng mà đều hết cả thằng hiền rồi mà đều lùi dần mấy ạ players te này pha nuôi đều ngay nè temporal loss về to ní là ngã game bầu ruộng sang to xia con hit tầm first half goal luôn là second half anh trăn đều sau tiếng han đầu sang anh man suối na goal khunga Tôi vui vẻ thắng.